jikku nelaɗo on o maaki jikku nelaɗo on ko alqur'an. idan sen daari o alqur'an jikkuji yamiraɗi toon ɗin en taway ko ɗi woni jikkuji nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. e yewti ñanden oɗo aya mo Allah subhanahu wa ta'ala wi nelaɗo khudhil afwa wa amru bil urf wa a'rid anil jahilin. no e fe makko ɗon kadi oɗo aya ko Allah subhanahu wa ta'ala wi wala tastawi al hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin adhim. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وغدأ لهم عدوهم كأنه ولي حميم. الله سبحانه وتعالى o wi fotata moƴƴere nden e bone on, konngol moƴƴol e konngol bongol fotata, golle moƴƴe e golle bonɗe fotata. idan ɓay fotata ko honɗum watta idfa billati hiya ahsan, pottinir konngol bongol ngol so a wowlanama ngol konngol ɓurngol moƴƴude ngol. so tawi neɗɗo wowlima bonka wona ya a yettomo an kadi bonka, so wowlima bonka an ko ya wowlumo moƴƴa. si neɗɗo waɗima golle bonɗe o janfikema ma o ɗaynima ma o waɗi ko nandi e ɗum wona ya a yettoromo siga konko waɗi ɗon kanko. si a yettorimo bone makko on bone haray on foti a wawatamo felde. idan yettor konngol bongol ngol singol bugama e maɗa konngol moƴƴol, golle bonɗe ɗen kadi si fewtinama e maɗa yettorɗe golle moƴƴe. sa waɗi ɗum subhanahu wa ta'ala wi ko arata ɓawa ɗon kon ko honɗum fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. o mo ngayngu wonno hakkunde ma e muɗum a yettori bonɗi makko ɗi moƴƴi ma ɗin o wonta e giɗo maɗa weldiɗɗo maɗa ñallidiɗo maɗa, ngayngu ngon iwa e hakkundeji moɗon. idan ala ko ittata ngayngu hakkunde yimɓe hewti ɗum ɗo. kala solution mo ɗaɓɓoyɗa hara wana ɗum ɗo a jinday ha ronka arta ka wonɗa ɗon a wawata. siko jeyduɓe, siko gollidoɓe, siko residirɓe, siko fottuɓe ni e hoore laawol, ala ko moƴƴinta hakkunde maɓɓe hewti si tawi goɗɗo e maɓɓe wawi yettorde boneji oya ɗi moƴƴi makko ɗi. kono ka sakkitode ga o wi wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, heɓata ngal geɓal wawata wadde ko ko wi'a ɗo si wona ɓe yimɓe muññiɓe yo Allah waɗen e ɓen. wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim, heɓata ngal geɓal sina neɗɗo mo tawi Allah no foden ɗum geɓal mawngal ka makko. mo addi yeeso ɗon imma yanzaghannaka min alcheytani nasgum fasta'iz billah. andi seytane kanko kadi ko ɗo o jooɗi ko ihras bayna annas, o mara kanko seytane ka o weltoto
hewti so waawi ukkindirde hakkunde julɗo ukkindirgol hakkunde julɓe ɓen bonna hakkundeji maɓɓe naada sikke bonɗe hakkunde maɓɓe waɗa haa ɓe taƴodira goto tuggata oya seytane kadi ko ɗum ɗo woni ko faala so heeɓi ɗum ɗo haray hannde kadi ko faala kon heeɓi par ce que eɗen anndi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe humpiti en no jeeya e ko waɗata haa golle neɗɗo daro hara Allah yaafata komo ɓaawɗo tuubi wongol julɓe ɓe tawata tuggindirta ɓe maaki tenen kala e alkamisa golleji meɗen ɗin ƴawnede ko Allah subhanahu wa ta'ala si o ndaari golleji men ɗin o yaafanto kala neɗɗo mo tawata wonda e sirku ka golleji muɗum kala julɗo mo tawi ala e sirkande Allah Allah yaafanto mo boneji makko ɗin ƴetta moƴƴereji makko ɗin si wona julɓe ɗiɗo ɓe tawi konnaaguno hakkundeji muɗum hiɓe taƴodiri goto maɓɓe tuggata o e ɓeeɗo Allah subhanahu wa ta'ala wiyay malaika ɓe yo potti golle maɓɓe ɗen ɗa haa hakkunde maɓɓe moƴƴata o si ɓe moƴƴodiri hakkunde maɓɓe on tuma noon Allah yaafanoɓe ko ɗum waɗi seytane kadi a yiyay hakkunde julɓe ɗo piihum kun alana wonana no waddi julɓe wowle jolde ƴawre fale aale tawa martata few tawa ko piihum kun nafata fus goonga mo nafata ɗaɓɓugol goonga mo tawata sa hettima heɓata hay hunde kono goonga nafata isan foti sa ɗaɓɓa goonga hara bete sa hetti goonga on heɓa goɗɗum e makko kono si tawi woni a hetti goonga on ɓeydatama hay fus sa hettali mo uytatama hay fus catagol e hettugol on goonga ko ɗum nafata ko catagol fi perdingol hoore muɗum sen daari wona ko safawol sonnaɓen o probléme ɗo no waali hande no fanɗi e nder suudu ka naatata tawa sonnaɓe ɗiɗo no nder ton hiɓe kafi gorko tawa goɗɗo maɓɓe ni renno e moƴƴere ko tawata kadi ko waddata ɓe kon ko piihoy ko alana wonana fittugol suudu lootugol hurgo ko siga ɗi piiji waddata ɓe taƴodira hala ɓe tuggindirta aduna e hoore noon hara ɓe juulude hiɓe hoorude hiɓe wi hoore maɓɓe ko ɓe julɓe ɗi jikkuji bonɗi bonnay dewal neɗɗo ndaren o sonnajo mo nelaɗo yeetano fii muɗum goɗɗo ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o sifaniɓe fii sonnajo o wi on sonnajo jemma on fof o naafay ñalle ɗen fof haray himo hoori kono himo mari jikku bonɗo gooto pet honɗum woni jikku bonɗo on himo lorri kawtal makko ngal ɗum ɗon probléme makko o juula e jemma on fof mawɗi ɗum ko jikku moƴƴo non ka ñalle ɗen fof himo hoori ɗum ko jikku moƴƴo non ka kono himo mari jikku hum bonku gootum himo soñji kawtal ngal nelaɗo maaki hiya finnara on ɗon himo ka yiite ndaaren julde on nde si nafimo si tawi waalowo juulude ñalla hoorude o naatiri yiita sabu ko o lordi kon kawtal makko ngal waalowo ɗaanaade ñalla puyɗude lorra kawtal ngal on to yaata en anndi oɗo sino wonno koye tarana ka yiite o yaana ɓuri ɗo woɗɗude ka isan koye jikko hoy ɗo wattane yila makko e moƴƴa fiɓagol monagol neɗɗo julɗo e nakata mono kono so a monike wattane yila moƴƴa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe haɗi monagol gorko ari ka maɓɓe o wi nelaaɗo wasiyeelam nelaaɗo makita mono o jooɗi o miijoti ha o wi mi ara ha ka nelaaɗo har ko ɗum ɗon tumi heeɓi o landiti o wi nelaaɗo wasiyeelam nelaaɗo maaki wata amono o fokkiti o wi ɗum ɗo no fandi howtigol ɗum ɗo ɗum tan mimono tun o way o arta wi nelaaɗo wasiyeelam nelaaɗo maaki wata amono kala mo ko ɓe ndaari o hadis ko honno est ce que neɗɗo wawi wonde hara monata ko mustahil wawata wonde neɗɗo hara monata ko wonɗo o wonɗo noon hay nelaɗo monoto noon joni noon ko honno o hadis ɗo gollitirte hara julɓe ɓe yanali e makko ɓe wi wona mona gongol nelaɗo haɗi ko waɗu gongol ko moniɗo watta kon ko ɗum nelaɗo haɗuma mana sa monike na ko moniɗa koni probléme koko moni o wiyay ma ya waɗu kon so a monike moni o wiyama ya yennu ko moni o wiyata ya piiw ko moni o wiyata ya barmimo ko moni o wiyata ya ɗawmo so a monike si waɗa ko boni kon ka idan o wi sa monike wata a waɗu ko moni o landoto ma ko ya waɗu monaniɗa on si tawi mo monaniɗa on a waɗali ko moni o wiya waɗumo kon hara moni o nafata lorta hay fus ita wawi monade haɗon ka
wata a gollitir mone on ndaren si neɗɗo no waɗa ɗimmo mum bone hara mo welti no waɗa ha hande bani adama waɗal ɗimmo muɗum ko boni hara mo welti tuma fof watta neɗɗo ɗimmo ma ko boni kala none e bone on aɗa heɗa moni idan haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗi jikkuji ɗo woni ko subhanahu wa ta'ala ni'iri ɓe abdoullahi ibne abbas radiallahu anhuma o wi e o aya ɗo allah yamiri gomɗinɓe ɓen ko wiyete kon muñal sanga ɓe seytini yoɓe muñño e muññagol sanga ɓe tooña e accugol sanga goɗɗo boni e maɓɓe o wi si ɓe waɗi ɗiɗo haray allah danday ɓe immorde bone seytane gaño maɓɓe on yankinantoɓe o wonta giɗo maɓɓe weldiɗɗo ɗum waɗi o wi wala man sabara wa gafara inna dhalika la min azmi l umur on mo muññi o yaafi waɗugol ɗum ɗo no jeeya e fiyakuji ɓurɗi momde ɗi ay man sabara ala al ada walam yujazi ala sayyi fa inna dhalika min azmi l umuri almaskura allati amara allahu biha mo muññike e hoore lorra ko o lorrete kon e junngo yimɓe ɓen o yottaaki bone on oɗo haray o waɗi ko ɓuri mawnude piiji jarniɗi ɗin ka allah subhanahu wa ta'ala idan haray e ngal dambungal ngal wonɗen e muɗum ɗo wono imamu nawawi rahimahullah himmo waɗi ngal dambugal ka deftere makko riyadu salihin o wi babu alhilmu wal anatu wal rifq bab alhilmu wal anatu wal rifq ɗiɗo tati kala julɗo cuɗorɗo ɗiɗo hara o heɓi ko ɗaɓɓete ko muñal e nettinagol ko angal hawjugol andi hawjugol al ajalatu min alcheytan neɗɗo si woni hawjuɗo piiji ɗin ha feƴƴiti yo andu aɗa wonde seytane na ko yani wo an taƴa ɗon kisan ndaaru battani piiji ɗin enen simi wowli ɗum ɗo ko honɗum yaltata simi waɗi ɗum ɗo ko honɗum yaltata sa ari tun a juuwi a ndaara ka lummirota toon aɗa a gollirani haqqille idan nelaɗo no maki sallllahu alayhi wa sallama hawjere ko moƴƴi o koye piiji tati ɗon hawjugol no moƴƴi ara nun ɗum dewe ɗen kala fi allah ko yani hawjugol yaha ɗon no moƴƴi ndaaren annabi moussa alayhi salam ene misal tuma nde allah noddunomo kanko yimɓe makko ɓen ka fello o wi ɓe yalte yahen tawi yaltingol makko basude wala fi o tawi ɓe tongaymo woni o acci ɓe ɗon o yalti o yehi o hikki yeeso ɓay o hewti ka allah subhanahu wa taala noddimo ɗon allah landimo felimo wama ajalaka an qawmika ya moussa qala hum ulai ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda moussa ko honɗum hawjimma accuɗa yimɓe maɗa ɓen kon fof mi noddi o wi hum ulai ala asari nane moƴƴa hum ulai o innali hum ala asari hum ulai o woɗɗini o ɓanni ɓen ɗo hiɓe moggo ɓawa an ɗo hiɓe arde kono waccandaɓe wa ajiltu ilayka rabbi litarda joomi komi hawjani mi ari ka ma ko fiya a welto jaka hawjugol yaha waɗugol dewal ngal ɗum weltine allah subhanahu wa taala neɗɗo julɗo hana wonde kala ka fi allah watte kanko sakkitoto hewtude ɗum labaka e to kala ka fi allah nodda tawa ko an attoto hewtude ɗum nde hawjere ɗon ella la mayɗe hawjere ɗimmere nden si tawi jiwo fewndike okkitirgol hawjugol okkitiramo ɗum ko ɗaɓɓan ko saria si fure waalike hawjugol maroyamo ɗum ko ɗaɓɓan ko saria kono hawjireji heddirgol na ɗum ɗo kon neɗɗo no hani taskade moƴƴa o anda so o naati ko honto o yaltiroyta hawjere nden no ton adda ninseji ɗuɗuɗi hawjere no adda ninse ɗuɗuɗe no jeeya e qissaji ko ɓe addi e hollugol hawjugol pande adda ninse neɗɗo waañowo himo ne'i bareeru ñande goo o acci ɓikkum makko kon ka suudu bohum o acci barendu ɗum o wi tan yiwɗo on himo arde o immi o yehi o waañoyi ha o arti o hewti o tawi ƴiiƴan ka hunduko bareeru ndum o hewtu a ñaami bobo an o ne a ñaamilan bobo on o wakkiti finkari makko ɗi o wiidi pan nduwaali
ona diga suudu o tawi jaka ko boddi arno ƴamugol booba makko o boddi ndin bare wari boddi ndin boobon kuno ɗon o wari bare makko o ndaral ko honɗum waɗi ɓe wi ɗum ɗo ko hollugol misal hawdugol ngol moƴƴa si o naatuno taw o ndaari ko honɗum waɗi ka suudu o wartano bareeru makko ɗum ga joni noon bareeru ndun hiwi ɓiɗɗo makko on o wari kadi o wari ndu sabu hawjere makko nden buyno jogui siga o jikkuɗo na jikko yettiniɗo noon hawjugol ngol e piiji ɗin na ko yettini so tawina ka dewe ɗiɗi tati ɗi wiɗen ɗo haray neɗɗo julɗo on o waɗay ko wiyete kon al anat nettino ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanno oɗo sahabajo wiyeteɗo al asaj abdoul qays ɓe maki inna fika ghaslataini yuhibbuhum allah alhilmu wal anat ɓe wi o sahabajo ɗo e piiji ɗiɗi no e maɗa allah no yiɗi ɗi mo ɗum no welden nelaɗo fewta goɗɗo wiya piiji ɗiɗi no e ma allah no yiɗi ɗi ɗum ko welo welo noon ɓe wi piiji ɗiɗi no e maɗa an allah no yiɗi ɗi muñal e angal hawjugol o wi allah no yiɗi ɗiɗo ɗiɗi isan haray watta ne yila o juppugol pandi ukko e piiji ɗi haɗa darali yeeso e ɓaawo ɗum ko ella molanaɗo noon monagol ha ukko e piiji ɗi wowla ha feƴƴita ma waɗa ha feƴƴita ɗen andi buy e makko baaɓe hannde simonike telen ka nder suudu ko wiigol acciti ɓeygu muɗum a acciti hannde a acciti janngo faɗɗi janngo a heɓi dabbo janano ka nder suudu maɗa ɓe fuɗɗo wiide haray de tigi tigi on ko fi ɓikkoy koye haray ko ɓay ɓikkoy koye ɗon ko yo arta probléme o artata o yaata ngelo jogui in probléme ji hannde sabu hawjere nden isan sa a deƴƴinino ha annduɗa ko honɗum watta a heɓatano o probléme ɗo ka ngelo hawji hannde dari wi ɓeygu mum mi wattima nene am janngo fuɗɗo landade enen hara noon no woni no gerdede harana howrugol ngol ala no watta sina howrugol ngol e ko an hawji no wooli so amoni no yaltoɗa ɗaɓɓuɗa ka yarɗa ha ɓerde ma ne jippi ara a heɓatano probléme ka isan wattanila ngol monagol hawja ukkoye piiji ɗin jeyaka jikkuji moƴƴi en darotoɗo assalamu aleykum wa rahmatullah